Nilip along rong abasa piamai ke jatum do an member do an chingrum si pini thang ni phai crazy surihini rank or ke thomani sanglang ke hat picnic spot along executive meets ke padopon bangso amai long ke nang sot nai ka chingwai pon ke non ke wangji ni phai ke pe ni phai crazy theripo achiklo surihini rank or ke thom karbi rong saramai pen nilip chuki hala ahawara long si all karbi anglong rong saratum chingrum si thedunga mai padopon po bangso amayalong abang putin pinso arlo sitame karbi pindeng sumpot chipindeng et nangji lapen arlo somaratum sitame pini ke erabang ke chipindeng ponlong lepusi nilibrong abasapi amayatum pen pachini pon lapen ke ongdung pen kachetong dun et jia phansi kado kabe risonim sodoan rong sardoan rong abasapi doan ta kewang et pen aliralon nangi pidun jia phan nilip rong abasapi amaya president Amputok BP Secretary Rosmi Teron Pia Tumpenta Chopapa Dopon. Chuki halapen Philip Tiso Tike News. War basa Pia Mai ke ja tumpen ke binian meeting hisap ke dopona thigala hela non ke wang repo tarik ke plapen kresia ni rong sar tumpen all kar biang long mai pi ki bi pon je phan sarang tu chipi thek do la sila bang so long ni tum basa pi mai do an pen mi thang pin deng som pot pen aka prek aka lar pin ni aji so cheng thang ki pin pen ili tum do an pen ni mi thang pin deng som pot cheng thang pen ar di chi pi pen ong dung pen ka chara pa chitu dung je phan sili tum bor ipon yak posi ni tum dak pin ni cheng wa che parai pon da lo basa pi amai ke ja tum pe to pini ni lip hawar ang kang along Churan chingrum cho boha long nilitum nilip hawar basa pia me hin pe nilitum executive meeting ason lo la sinilitum ongdung si je phanang je polus ta mi nilitum apor pithe ga ma sinilitum je phapon edet lo la pen nilitum pini ka chingrum pen ka chingwai lam theke le helo non ke bang ji thare pu ni khap ke par ni la bang sor ni ronga sara me na son si tiri pia me la da se tiri pia me pi pang ni ji le se la bang so me hut basa pi tum rong basa pi la pen hawar ke ja basa pi ame tum pen pen stumi armu okso pen la pen kam kat ka do ko bis mi nilitum ka che rap ka che tudun ji phansi nilitum bangso phuthak bidi sure chi pi seroi lo la pen an parta hala bangso me hut la puson si kaprek pindeng ching thang pen ke bang vida si mi thang pindeng pen ching thang pen le la bangso me long che tudun nang la pen che tong dun na pusin litum chi pin khat chi pin lar pon lo la pen mi thang pindeng poi phis na me pini a ke ra bang ke nang ching thang the de nang pol bang so me long ke pusin litum pini me long che parai pon la bang so me pa do ponji ke komentu tarik lo ne non ke bang ji there po ni khap kep arni ke la pen seleng la pen pini ki accept la pen a hi ke la bang si basa pi lo potom an ke ka chepang thegi phan la le tum chi pendeng pon re bone posinang ri tum ka doi phan sami basa pi do an phan chuning ri pon lo Thang ni phai crazy surihini rank or ke thomani Duarbaguri MSC constituency angkang Daithar Bhomti Arni ahithi along Daithar Government Model Degree College Penchipatir Pi Ponsi International Day of Women and Girls in Science Child Marriage Awareness amai kedeng pon Labangso Child Marriage Awareness amai kedeng pon nang koke arta kijo manim supi maratum penan kedo aphai ke onga joini si nilitum Daithar Model Degree College Penchipatir Pi Ponsi International Day of Women and Girls in Science Child Marriage Awareness amai deng pon nang kokluputa Daithar Government Model Degree College Principal Deepak Kumar pen pherang ke thingno thanpon lapen ke arta kijum pen penan dokok pulute kacharli anathu anta kangtonlo lapen pregnancy ahuta problem dokok jiputa student atum pen thanpon rinti lapen ke ningkaning ko resi arta plengdet ansi penanta donang jiputa thanpon thu pen ke Deepak Kumar pen kaning je ke Pini pen Child Marriage Awareness Program Daithar Saturday Market pen si cheng ponlo pen ke kaprek adim ta nilitum Daithar Government Model Degree College ahin pen humri dam bom jilang lapen awareness program ta dengpon bom jilang puta thanpon dei huri pen amo singti tike news. Thank you, Nikita. Next in line is Cleared Up Killing P from High Secondary First Year. Government Model College Daithar pen kewang nitum la pini program pathik panji buke International Day of Women and Child in Science Awareness Program lasi nitum kaning nilinon kaning je kangji arta be pen pinan pa do mate
chorpachiri lahai hoi ke nang nilo pusi ke thanji pu athema arta we pen penando lo putte mo alang litum asomar chupathe hu problem doji la pen kuson abidia we asoria we pen penando piso enlo putte abidia we asore we pen tha thek thelo lasi tum arta ba do 21 years penasi penan mate piso pe nangji lasi kuson kam claim thegi phan pinelo lasi lam pen কাৰ্ডম আমি গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেইথৰৰ তৰফৰ পৰা আজি 11 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ ওমেনছ এণ্ড গাৰ্লছ ইন ছায়েন্স এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু এই দিৱসটো বিশেষভাৱে আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যে গাৰ্লছ চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত যাতে অসম চৰকাৰে যি ধৰণেৰে এই গাৰ্লছ চাইল্ডৰ মেৰেজৰ ওপৰত বিৰোধিতা কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ আমি চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় ডেইথৰ তৰফৰ পৰাও এটা এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ আৰু এই কথাটোৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ যাতে গাৰ্লছ চাইল্ডৰ মেৰেজটো সোনকালে হ'ব নালাগে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই ডেইথৰ উইকলি মাৰ্কেটত বহুখিনি মানুহ ইয়াত গোট খাইছে তেওঁলোকক আমি এৱাৰনেছ এটা কেম্প হিচাপত আজি অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃকে আমি এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীহঁতক পঢ়িবলৈ দিয়ক তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগবঢ়াই নিয়ক তেওঁলোকে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক এই আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছে সেই উপলক্ষে আজি আমি এই ডেটো ইয়াতে অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ বেলেগ জায়গাত যাব নেকি স্যাৰ নহয় আমি বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান এনেধৰণে কৰিম আজি আমি ডেইথৰ মাৰ্কেটত কৰিছোঁ আৰু যি ধৰক গাৰ্লছ চাইল্ডৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমি কাম কৰি যাম ধন্যবাদ থেংক ইউ